Lijep pozdrav, dobrodošli u još jedan Pro Tipster Hrvatska. Nogometa nam još nema, ali igra se teniski Masters u Majamiju, pa smo odlučili najaviti jedan meč subotnji, i to između Rusa Evgenija Donskoja i iskusnog Davida Ferrera. David Ferrer poznato je tenisko ime, nekadašnji velikan, ali evo njemu godine polako uzimaju danak, sve slabije Španjolac igra, 37 godina ima i nekako je to i jasno da igre više nisu na onoj razini kao što su nekad bile. Na prošlom Mastersu Indian Wellsu on je prošao jedno kolo, ali naletio je tada da Del Potra koji ga je svladao, koji je kasnije osvojio turnir. Prije toga igrao je isto na tvrdoj podlozi u Acapulcu, tamo je od njega ponovo bio bolji taj Del Potro, isto tako u drugom kolu. Inače ove sezone na tvrdoj podlozi Ferrer ima omjer 5 pobjeda i 4 poraza. Prije toga gubio je još na, dobro, dva su bila dvoranska turnira na tvrdoj podlozi, jedan je bio otvoreno, gubio je od 3 Rusa, od svuda u prvom kolu, to je bilo od Rubljova, od Hačanova i od Zvereva, dobro, Zverev nije Rus, nego službeno Njemac, tako da ne može se pohvaliti nekim odličnim rezultatima. Što se tiče Donskoja, on je ove godine na omjeru 8-8, na tvrdoj podlozi ima 7-6, prije Indian Wellsa igrao je u Dubaju gdje je svladao najprije Kavčića, poslije toga Džumhura vrlo uvjerljivo, da bi od Filipa Krajinovića ispao iz turnira. Što se tiče Indian Wellsa, tamo je igrao sa sunarodnjakom Hačanovim kojeg je svladao, potom je od njega bio bolji Kevin Anderson sa 7-5, 6-4. U Majamiju je prednost Donskoja definitivno to što je već odigrao jedan meč, slavio je u prvom kolu protiv Aljaža Bedenea sa sigurnih 2-0. Iznenađenje mi je pomalo da su kladionice za velikog favorita danas postavile Ferrera. To je prvenstveno radi imena i tako da na Donskoja se može dobiti koeficijent 2,70, dok je na Ferrera 1,43. Možda je malo riskantno uzeti čistu pobjedu ruskog tenisača, no po meni hendikepi gemova i hendikepi setova su vrlo isplativi. Imamo plus 3,5 liniju gemova, 1,86 je to na Donskoja, odnosno jedan set da uzima 1,71, a ja sam uvjeren da on Ferreru može uzeti jedan set. Ta su dva tenisača dva puta su igrali međusobno, oba dva puta 2016. godine. Na Roland Garrosu Ferrer je, to je na zemlji, bio bolji sa uvjerljivih 3-0, ali je iste godine na olimpijadi sa 2-1 slavio ruski tenisač. Tako da definitivno on ima svoju šansu. Ja čak razmišljam o tome da možda odigram i čistu njegovu pobjedu, jer je stvarno velik koeficijent i definitivno mi ne bi trebalo u sudaru ova dva tenisača biti ovako velika razlika u koeficijentima. To je meni više, a dobro, neka je Ferrer mali favorit, ali definitivno nije ovakav. Tako da ove oklade na hendikepe gemova i setova, odnosno čak za manji ulog i čistu pobjedu, su definitivno isplative i ja ću ih uzeti. Evo, toliko od mene u ovom kraćem videu za kraj tjedna. Želim vam svima puno uspjeha i vidimo se drugi tjedan. Lijep pozdrav!